Pozdrav našim gledateljima. Danas su s nama dvije psihologinje, Helena Lojanović-Čepelak, psihologinja naše škole, srednje škole Tina Ujevića i psihologinja Nika Stančić, psihologinja Tehničke škole Kutina. Dobar dan, dobrodošli i hvala što ste došle. Danas ćemo s njima pričati o društvenim mrežama i zašto to toliko volimo i kako to utječe na nas. Možemo krenuti s prvim pitanjem. Kako algoritmi društvenih mreža utječu na ono što gledamo, mislimo i vjerujemo? Pa evo prvo da lijepo sve pozdravim. Hvala vam cure na pozivu. I da, tema su društvene mreže, pa onda uz društvene mreže uvijek idu algoritmi. Znači, algoritmi na neki način analiziraju naša ponašanja na društvenim mrežama. Oni između ostalog prate koliko dugo mi gledamo neki video, što lajkamo, što komentiramo, što šeramo i dobivaju neku sliku o tome što se nama sviđa i što je nama interesantno. I samim time nam plasiraju iste takve, odnosno slične sadržaje. Jer im je cilj zadržati nas na toj društvenoj mreži, na toj platformi i plasirati nam sadržaje koje mi želimo vidjeti, znači slični onima koje smo do sada gledali. I tu onda nastaje taj problem utjecaja jer ti algoritmi na neki način hrane neke naše kognitivne pristranosti. Naime, naš mozak kada donosi neke zaključke, kada razmišlja, koristi prečace u tom razmišljanju i donošenju odluka, pa onda imamo neke te efekte kognitivne pristranosti. Recimo, imamo tu neku nesvjesnu, nešto nesvjesno gdje mi više smo skloni tražiti informacije koje potvrđuju neka naša mišljenja, neka naše stavove, bolje pamtimo takve informacije, a skloni smo malo više zanemariti neke dokaze koji nisu u skladu s tim stavovima i tim mišljenjima. I isto tako uz taj efekt kognitivne pristranosti imamo i nešto što se zove efekt sidrenja, gdje mi kada vidimo neku prvu informaciju jako veliku važnost ju dajemo, iako ona možda uopće nije bitna za tu temu, za formiranje tog stava, donošenje te odluke, ali mi ju svejedno dajemo neku bitnu veliku važnost. I treće, da često usvajamo neka ponašanja, neka mišljenja samo zato što ih vidimo kod drugih ljudi, pa onda se nekako uklopimo u to. I zbog te kognitivne pristranosti ti algoritmi ih nekako hrane, kao da živimo u balonu gdje smo jako na društvenim mrežama izloženi sličnim sadržajima. Mi ih tražimo, više se prikazuju, pa možemo dobiti neku krivu sliku nekog problema, neke tematike, neku krivu ideju o nekom stilu života i tako dalje. A imamo neki prividan osjećaj kontrole jer mislimo, a ne može to na nas utjecati, mi uvijek možemo unfollowat, ne lajkat, ne komentirat, ne šerat, ne pratit. Ali zapravo ta kognitivna pristranost i način razmišljanja je često jako nesvjestan i automatski. Da, pa mislim često zapravo nismo ni svjesni toga. Tako je, da. Zapravo na taj način i funkcioniraju te kognitivne pristranosti. Nismo svjesni da se to događa, a zapravo se događa i zato je važno nekako kritički razmišljati o nekim stvarima na društvenim mrežama. Drugo pitanje je koliki utjecaj influenceri i digitalni marketing imaju na naše mišljenje, kupovne navike i naš općenito stil života? Pa imaju velik utjecaj, to vjerujem da ste i vi same i mi nekako iskusile na svojoj koži, baš zbog tih algoritama i tih kognitivnih pristranosti. Jer naime, influenceri, to im je posao, oni se s time bave i na neki način mi možda imamo taj neki osjećaj neke privatne povezanosti s njima, gdje oni češće možda i imenuju neke svoje pratitelje, zahvaljuju im, nekad vas traže za mišljenje, nekad vas traže da im odlučite šta će obući taj dan, imaju meetupove, darivanja, imate taj osjećaj neke privatne povezanosti s njima. Da. Pa im samim time više i vjerujete i ja im nekad više vjerujem. I zbog toga još zbog tih algoritama i te kognitivne pristranosti možda imamo dojam da je nešto jako često učestalo, da nešto baš treba, ne znam, kupiti ili nešto. I onda zbog toga još padnemo pod nešto što se naziva informacijski socijalni utjecaj, gdje onda kad se mi oslanjamo na ta mišljenja drugih ljudi, to radimo ne zato što smo slabi, nego zato što nam trebaju te informacije. A onda od koga ćemo provjeriti neku informaciju nego od influencera kome vjerujemo. Da. Jer moramo dobiti neke informacije o nekim stvarima u koje se možda ne razumijemo. I onda još uz to imamo normativni socijalni utjecaj gdje gledamo druge ljude, tuđa mišljenja, ponašanja, gledamo ih kao pravila, odnosno norme i želimo pripadati tim pravilima i tim svojoj okolini, pa onda samim time se nekad konformiramo, odnosno prihvatimo nečije mišljenje, nečije ponašanja.
Tako da se jednostavno dogodi da jednostavno posegnemo za nečim što nam možda nije trebalo ili da su influenceri jednostavno odradili jako dobar posao poznavajući sve te neke naše procese razmišljanja. Pa da, ja mislim da smo mi svi bar jednom ili htjeli ili smo kupili nešto što smo vidjeli na internetu. Da. Dobro. Zašto je mladima danas lakše izraziti emocije preko poruka nego uživo i koliko je to ozbiljan problem danas? Za početak, evo, zahvaljujem se i ja na pozivu. Pa mislim da je lakše komunicirati emocije putem poruka zato što nam poruke daju nekakav osjećaj kontrole i sigurnosti. Jer mi kad šaljemo poruku, znači možemo provjeriti šta smo napisali, možemo razmisliti prije šta ćemo napisati, možemo urediti tu poruku, čak i kad smo ju već poslali, možemo ju obrisati. Tako da definitivno tu imamo neku veću kontrolu, dok uživo ono što kažemo, to smo rekli, ne možemo to više mijenjati. Isto tako, poruke i ta komunikacija online nas nekako štiti na način da ne moramo gledati drugu osobu u lice kad joj nešto govorimo. Pa i to je često sa nekim temama koje su nam, ajmo reći, emocionalno intenzivne. Tako da kad pišemo putem poruke kako se osjećamo, ne moramo vidjeti možda da je drugoj osobi nelagodno, nama je nekako lakše, nema toliko tog straha od osude ili da će nešto biti neugodno. Ali definitivno treba pripaziti s tim, to nam može nekad olakšati da na taj način nekom kažemo kako se osjećamo, ali ne bi trebao biti jedini način na koji ćemo komunicirati svoje emocije s drugima, jer tu dosta gubimo socijalne komunikacijske vještine, znači gubimo mogućnost da naučimo prepoznavati tuđu neverbalnu komunikaciju, da vježbamo svoju, da naučimo riješiti neke nesuglasice, sukobe i gubimo zapravo možda neko iskustvo i mogućnost da se s nekim povežemo, da stvorimo neki bliži odnos, jer razgovori o emocijama su vrlo važni za stvaranje i produbljivanje odnosa. Kako društvene mreže utječu na ljubavne veze i prijateljstva među nama srednjoškolcima? Mislim da su danas društvene mreže sastavni dio ljubavnih odnosa i prijateljstava i da se više današnji odnosi bez njih ne mogu zamisliti, jer vi sad u bilo kojem trenutku možete stupiti u kontakt sa svojim prijateljima ili partnerom, možete im javiti šta radite, gdje se nalazite, kako se osjećate, bilo šta vam padne na pamet, u sekundi možete s njima iskomunicirati. Isto tako daje vam priliku da možda i upoznate nove ljude koji nisu ovdje pored vas, nego su možda dalje. Ili ljude koji imaju slične interese vama, a nužno nisu u vašem okruženju. Ali s druge strane ima to i svojih izazova. Prvo, na primjer, može se dogoditi da su zbog toga češći sukobi ili, ajmo reći, neka ljubomora u odnosima, jer možete vidjeti, na primjer, da vam je prijatelj ili partner online, a nije vam odgovorio, ili vidite da je nekom lajkao fotografiju ili poslao poruku ili njemu neko poslao poruku, pa to može stvoriti dodatne nepotrebne tenzije. Isto tako u načinu komunikacije može doći do nesporazuma baš zbog spomenutog nedostatka te neverbalne komunikacije, odnosno ne vidimo lice tuđe osobe, ne vidimo kojim tonom je to rečeno i fali nam tu velik dio informacija u komunikaciji. Isto imamo možda pritisak da stalno moramo biti dostupni drugima, da im stalno moramo odgovarati i javljati se. I možemo često vidjeti tuđe odnose, tuđe veze kako izgledaju na društvenim mrežama, koje se često prikazuju u idealnom svijetu i vidimo samo onaj lijepi dio te veze, ne vidimo ono što se događa iza, ne vidimo onaj malo možda ružniji dio, jel? Pa možemo imati možda neka previsoka očekivanja od odnosa i nerealna očekivanja kako bi stvarni odnosi trebali izgledati. Tako da tu treba biti oprezan. Koliko društvene mreže utječu na osjećaj usamljenosti kod mladih s obzirom da smo danas svi povezani? Da, to je malo ironično, toliko smo povezani i stalno možemo biti u kontaktu, a često mladi kažu da se osjećaju usamljeno.
Zato što ta povezanost ne znači nužno bliskost. Znači vi možda možete imati puno pratitelja ili puno prijatelja, svako malo vam dolaze poruke, obavijesti, a s druge strane da nemate osobu s kojom možete porazgovarati o nečemu što vas muči ili ko će vas iskreno pitati kako ste taj dan. Tako da povezanost ne znači nužno bliskost i ne znači da ako smo povezani u online svijetu da nećemo biti usamljeni. Društvene mreže mogu nekad možda i pojačati taj osjećaj usamljenosti jer postoji mogućnost da se uspoređujemo s drugima. Znači mi vidimo kako drugi žive, opet taj idealni prikaz sebe. Vidimo da je neko stalno na nekim putovanjima, da se stalno druži s drugima, da ima prekrasan život i onda nekako kad to gledamo, možda u trenucima i kad smo sami, mislimo da mi nemamo nikoga, ali to nije objektivno, znači ne znači da smo sami, ako u tom trenutku nismo tamo. Vjerojatno ste i čuli već za izraz FOMO, Fear of Missing Out, znači strah da ćemo nešto propustiti. I često puta se na društvenim mrežama takav strah može javiti kad gledamo druge kako se druže, a onda mi mislimo da smo sami. Da. Kako to da vam je toliko važno mišljenje drugih ljudi na društvenim mrežama? Pa mišljenje drugih ljudi, ja bih rekla da nam je uvijek važno, svima nama, u bilo kojoj dobi, neovisno o tome je li na društvenim mrežama ili u stvarnom životu, jer smo ljudi, važno nam je što drugi misle o nama. Ono što mislim da je specifično u adolescentnoj vašoj nekoj dobi je to što općenito je ta dob gdje vi u većoj mjeri imate taj strah od tuđeg mišljenja ili u većoj mjeri smatrate da drugi vama ukazuju neke komentare i tako dalje. Odnosno, imamo to nešto što se naziva fenomen izmišljene publike, odnosno gdje adolescenti imaju dojam da su svi reflektori nekako upereni u njih, da će, recimo, ako dođe sa malim prištićem na licu, svi znat vidjeti to, komentirati, a nekad ljudi niti ne primijete, niti im je to važno. Jedini problem kod društvenih mreža je to što ta publika nije baš izmišljena. Nažalost, društvene mreže nam omogućavaju da zbilja seciramo, komentiramo, promatramo tuđa ponašanja u puno većoj mjeri nego što bi to radili u stvarnom životu. I onda normalno da nam je svima važno što će drugi misliti, što će reći, jer jednostavno želimo pripadati u grupu vršnjaka, želimo se svidjeti drugim ljudima, želimo ostaviti neki dobar dojam. I jednostavno zato nekad nam je važno da. Pa mislim često čak i ja sama zapravo obraćam pažnju na lajkove, komentare i broj pratitelja, a zapravo sam svjesna da to uopće nije bitno. I sad idemo na sljedeće pitanje koje je jako zanimljivo. Zašto nekada jedna loša poruka ili komentar više utječe na nas nego 10 pozitivnih? Pa i tu naš mozak malo radi protiv nas, zato što smo nekako nam je urođeno, nažalost, da se kao ljudi više fokusiramo na negativno, da te neke negativne informacije, negativne događaje puno intenzivnije percipiramo, intenzivnije proživljavamo, više nas nekako muče, što je prije imalo puno veću svrhu evolucijski, jer smo morali preživjeti, pa su nam sve neke negativne informacije bile važne za preživljavanje. Danas to baš nema toliku svrhu u ovom nekom užurbanom svijetu. To je jedan od razloga. Drugi od razloga je to što mi kao ljudi često upademo u nešto što se naziva misaona zamka, odnosno dobijemo tu neku krivu predodžbu, pa ponekad u moru komentara niti ne vidimo ove pozitivne, vidimo samo ove negativne. Ili nam se dogodi da vidimo i ove pozitivne, ali im umanjujemo važnost. Kao nije bitno što mi je 9 od 10 komentara jako lijepo i svi me pohvaljuju, taj jedan me baš pogodio, jako mi smeta i nekako tunelski se fokusiram samo na njega. Iz tog razloga nas to nekako sve kao ljude više pogađa. Zašto mnogi mladi osjećaju potrebu pokazivati savršeni život online, čak i kada se tako ne osjećaju u stvarnom životu?
Pa prvo bih rekla da je to zbog tih algoritama. Znači, vi ste primijetili da se taj ideja savršenog života jako forsira na društvenim mrežama i ako ste time okruženi, onda imate dojam da je to nekako standard. A opet zbog tog nekog straha da nas drugi ne odbace, nećemo baš i nije nam prirodno prikazivati sve neke svoje mane, neke teške trenutke, probleme i tako dalje, nego ćemo željeti na društvenim mrežama prikazati najbolju verziju sebe, svojeg života, svojih vještina i slično. I onda zapravo nas to nekako povede da i mi budemo dio toga, da i mi prikažemo takve stvari na društvenim mrežama. Da, još si me nešto pitala? Sam ja nešto... Čak kada se tako ne osjećaju u stvarnom životu. Aha, znači, baš zbog toga nekako imamo tu iluziju, imamo dojam da ju moramo na neki način slijediti i želimo prikazati sebe u najboljem mogućem svjetlu, da, eto, pripadamo tome. Da, mi sami sebe zapravo lažemo da bi se bolje osjećali. Pa nekad i to bude razlog, jer želimo prikazati to, pa mislimo ako to prikazujemo da ćemo se i mi bolje osjećati, ali često to nije, nažalost, slučaj. Da. Kako društvene mreže utječu na samopouzdanje mladih i zašto se toliko često uspoređujemo s drugima online i kako se osloboditi potrebe za stalnim odobravanjem? Pa mi se uspoređujemo s drugima jer nam je to isto prirodno. Sve je to ljudski i ta socijalna usporedba je s jedne strane korisna, s druge strane baš nije. Korisna je iz razloga što se nekad uspoređujemo s drugim ljudima pa od njih pokupimo, ajmo reći, neke vrline, nešto što nam se sviđa, neka ponašanja koja nama koriste. I onda ih uvedemo u svoj neki način života jer je to dobro za nas, jer nam se to sviđa, jer smo se u tome pronašli, pa ne znam, razvijamo neki novi hobi i tako dalje. I onda je ta socijalna usporedba korisna. Nije baš korisna kada nam izaziva neke neugodne osjećaje, kada se uspoređujemo s nečim što realno nije baš realno, što je neka iluzija i neko savršenstvo koje niti ne možemo doseći. Pa onda zbog toga dolazi do pada u samopoštovanju i samopouzdanju kod ljudi. Još kad tome pridodamo činjenicu da su istraživanja pokazala da jako puno, čak i oko polovine učenika i studenata kaže da su doživjeli neki oblik hate komentara na društvenim mrežama ili takav neki oblik bullinga. I onda još tome pridodamo tu iluziju savršenstva i još pridodamo to da u adolescentnoj dobi je ta dob osjetljivija za vas jer prolazite jako puno promjena i još nemate u potpunosti izgrađenu sliku sebe. Kad to sve stavimo na hrpu, ajmo tako reći, to je neki recept za smanjenje samopoštovanja, a ono vam je već nešto niže nego što je u mlađoj ili odraslijoj dobi jer razvojno je to nažalost tako. I jednostavno da utječu nekako možda i negativno na samopoštovanje, što potvrđuju i istraživanja gdje govore o tome da je čak 1/3 učenika bilo pod stresom, bilo posramljeno ili doživjelo niže samopoštovanje zbog nekih stvari na društvenim mrežama, gdje djevojke su često u velikoj mjeri izložene nekim profilima zbog kojih se osjećaju manje lijepo i slično. I sve to jednostavno nekako doprinosi, nažalost, tom smanjenju samopoštovanja. I pitala si me kako da se tome odupremo. Da. Pa to je jako zapravo kompleksno i ja bih rekla individualno. Nekome to dođe prirodnije, nekome to dođe malo teže i treba raditi na tome. Ali treba se podsjećati da taj savršeni život često nije savršen, da je to neka iluzija na društvenim mrežama. Treba se probati truditi kritički, razmišljati o tim sadržajima i fokusirati se na neki svoj život koji imamo, neki stvaran, na neke odnose s prijateljima, na neke svoje ciljeve koje imamo u životu, usvajanje nekih znanja, vještina, nešto što je nama važno i većoj mjeri se tome posvetiti i uspoređivati se ono što kažu sam sa sobom od prije, a ne sa drugim ljudima na društvenim mrežama i u svojoj okolini. Hvala vam objema. Došli smo do kraja prvog dijela podcasta. Ako se veselite u drugom dijelu, podržite nas lajkom, šerom i subscribe-om. A u drugom dijelu ćemo pričati o utjecaju društvenih mreža na internetu, o mentalnom zdravlju i o ovisnosti o društvenim mrežama, a i dobit ćete neke korisne savjete od naših psihologica.